Kahle kahle nibizele ndoni? Ndikubizela uzokubuza nini ndiyakubuza khona ngoku. Ezisifebe masami safuna utata umntanazo. Andiqheli kakubi yeva. Ubona wafuna utata umntanazo kakubi yeva. Kubani isifebe? Nguwe. Khawume bhuti, kubani isifebe? Ubonile ndithi babe ndifuna uthetha nawe kakuhle. Kubani isifebe? Usiya kanamntana utsho kum. Utsho kuwe wena usowenza i-DNA test ngoku. Upha wakho umntana? Anayo umntana. Upha wakho, that's why. Biza abanye mama izifebe ngoba unamntana. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguSitufuzela ngamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So njengoba siswamela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi khona lento entsha angasa-understand kahle ngo-person athandana naye. So ke esike simuze ukuthi ngabe siphatheleni. Sabona kanjani? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila nami. Usisi wabathi bang? Nkothe. Nkothe? Yeah. Abakabani bankothe? Umavundla, Eastern Cape, Umxhosa. Oh, okay. Ubuya kuphi nendawo? Ekhini. Oh, Grahamstown. So njengoba la eThekwini mhlambe ngabe ufike ngokuhamba noma uhleli uzinzile mhlambe ufike ngomsebenzi noma khona lelinye ikhaya lakho elila eThekwini? Andafika ngomsebenzi apha eThekwini. Uke wafika nini? 2023. Last year. Ngikhumbula kahle. Oh, all right. So ngicela uvele ungichazele kabanzi ngoperson wakho la nahlangana khona. Nahlangana kanjani, kwakumuphi unyaka, yiphi inyanga, and ubekuphethe kanjani i-relationship yenu isaqalisa? Beniphethe kahle umuntu wami because sisuka sonke ngale eEastern Cape. Okay. So ithi xa ifumana umsebenzi iqala kwelicala. Wabe seyonithatha yena mina nomntwana wami. Samuva in naye kwelicala. Uqonda ukuthini mawuthi wena nomntwana wakho? Sinomntwana mina naye. Oh, nomntwana wenu. Nomntwana wethu. All right. Okay. Umntwana mnganani? Na 5 years this year. Akhulile lo muntu. Umfana bazana? Ntombazana. Okay, nini ntombi. Shuthi kahle kahle inkomo ngayithona umnini igwili. Bengeke ngizwa phela masikhule kuthiwa abazali ababudgetha ngathi. So umusa nje kaNkulunkulu akuyena wonke umuntu ozolotsholwa, akuyena wonke umuntu ozoshada. So kukuthanda nje kaNkulunkulu, isipho nje sivela kuNkulunkulu. So ungaze uyibheke kakhulu uzothola inkomo. Asazi uNkulunkulu wazi. So ke i-relationship isaqala bekumnandi ku right yonke into ihamba kahle, mhlambe ubekubhekelela njengomuntu wakhe, azi ukuthi fanele ube muhle, azi ukuthi fanele unuke kahle, azi ukuthi fanele udle futhi, azi ukuthi fanele unje uganyaze njengomuntu wakhe, noma mhlawumbe ubekhohlwa uzibhekelele wena self. Hayi zonke ezozithethileyo ebezenza i-relationship yethu ibe right nomntwana emnakekela. Okay. But ke ngoku ezibase size kwelicala iphathini iyatshintsha ke ngoku uqala ukuhlala kwelicala. Mhlambe ukushintsha kwezinto uke wafinyelela la othi khona yazi ukuba mhlamba azizanga nje la, mhlamba ngabe isimo se-right noma uyavuma isimo indlela okuhamba ngakhona manje? Hayi, sometimes I regret ukuthi size la noma mhlambe ngiye esanishiyele because even if he was the side thina singale ebe right, but since size kwelicala sonke sihlala kwelicala ephathini yashintsha, seyingumuntu ongasalala endlini akasamnaka umntwana nami akasanaki, sesixabana nje njalo. Mhlawumbe uke wahlala naye phansi wamtshela ukuthi mfethu yabo besi-right sisanda kufika la, kodwa manje indlela esowenza ngayo mfethu mina angikho right ngayo. Mhlawumbe ngabe uke waphumela obala kuyena noma uye wathula nje wabuka nje? Sike sithethe but sometimes akayinaki. Ukuphatha kanjani wena lokho? Ufika kanjani wena inhliziyo yakho? Ifika kabuhlungu because sometimes ndiyamfonela ufika ukuthi umntana akaphilanga ebusuku. Ndiyamfonela sometimes akazibamba ifoni, sometimes zibanjwa intombazana. Usuka kuphi? Uvela athi usemajiteni. So ngixaka ukuthi mase ejiteni ebusuku ibanjwe intombazana bese le ntombazana yasave inamba yami isiqala ungithuka na ku WhatsApp. Ethi banomntana ayingokabhuti. Mhlambe la nibuya khona ekhaya emumva uke wachaza ukuthi lo muntu le engisuke naye bengi-right naye sanda kusuka, kodwa manje angisazi, ngicela ningikhulumilele naye. Bekumele basehlile this December but asehlanga because yena uthi ubanjwe ngumsebenzi, of which I know ukuthi ubalekela le meeting esayibanjelwa le. Okay, akazwana umuntu akazwana ukukhuluma. Okay. So yonke lento le thina ama-females sinakho ukuthi simbuke nje umuntu enze itayela, sihlale futhi kwi-relationship
Kuba ukuthi sinosuku olulodwa suke silibekile ukuthi meke kwathi ngci ngiyaphuma mina kule relationship. So wena ngabe mhlawumbe unawo ama-plans anjalo ukuthi hayi ngizomshiya lo. Kungesikhathi singanani ngiyahamba mina noma uthi hayi ngizomlungisa okusala ngikhona la ngindawo nomntwana wami sisonke la singabakhe. Hayi andindawo sespende like 5 years yonke or if not 7. Ndiyamthanda kakhulu. Awufuni hlangana. Andifuni and andizohlukana naye. So umbambe ayenzani ke naloke lo uthe uke waphendula ifoni mhlawumbe ngabe khona enye into oke wambamba nayo noma wagcina ngokuphendula i-call nje kuphela. Andike ndamvakashela nasemsebenzini ndabe ndibabona boyi2 betya ilunch eofficeini but wathi i-colleague. Obvious uzosho kanjalo athi i-colleague yakhe. Okay. Na ku WhatsApp ke but uyaphika kuyafana. And then manje imconfronta sikhuluma sigcina sesixabana into wrong. So ndiyamyeka ke mina ke. Mangasathi usisi yes vele ngithanda naye futhi angizohlukana naye. Angindawo nje. Ayinoba izaba sisithembu ke ngoba nami andindawo. So njengoba sinikezile ke inamba yasisi. Kwayona engazi ukuthi uyithole kanjani. Fine. Kodwa ke njengoba sinikeze inamba yakhe, sike saxhumana naye, samthola futhi akanqabanga ukuthi eyavele la e-studio ukhona futhi njengamanje. So wena ukulungela ukuthi ngimlande ukuze uzokhona ukukhulumisana naye businobuso. Ewe. Serious. Ewe ndingakhapha nangoSam somthatha. Shab. Jasondela yimi. Siphinde sinamukele futhi babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wa. So njengoba sisela uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule ngalendlela le sifisa ukuthi asiphendule ngakhona because usesilo ongibhaleleli la uyafisa ukwazi izinto eziningi kabi. So asike sibone ukuthi ingabe iqiniso sizothola na. Sawubona kunjani? Hayi sesinjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila nami. Usisi waba isibongo? Kom. Waka? Kom. Nkom. KOM kom. Oh okay, abawabani? Abankom. Machaweni. Machaweni. Oh all right. So usisi uyamazi lanhle naye? Animas. Uyaqalisa umbone ne? Ngiyaqala. Ubuya kuphi ukuhlala? Original suke Eastern Cape indawo ekuthiwa kuseNgqosho. Okay. Manje njengoba ula eThekwini uzele umsebenzi noma uzele isikole? Ndizela umsebenzi. Oh all right. So njengoba ula usisi ungibhalele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami and khona izinto eziningi adinga ukuthi azazi njengoba la uzolandelela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngomuntu wakhe. Izinto inje angasayiqonde eningi. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo afikele ukuthi akubuze wona umphendule wona ngoqiniso. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Ma. Hello. Unjani? Sharp wena? Ndiyaphila. Uyandazi mina? Bendithanda kwazi. Ngazixela. Uyamazi uSiya? Usiya? Andimazi uthela ngophi uSiya. Thetha ngalo onithuka ngaye ku WhatsApp. Uyamazi ngoku? Okay ndiyamazi. Kuya ntoni phakathi kwenu noyi-2? Uthini uSiya? Ndibuza wena andithi sihlela apha soyi-2. Okanye yambona uSiya apha. So ngazi undilanda apho ndisuka khona uzondibuza baqhubeka ntoni phakathi kwami noSiya. Okay mamela ntombazana andifuni uxabana nawe yeva. Ndifuna uyiqonda ba wena as umuntu ongumama unabo abantwana? Andinayo mntana sho. Awunayo nje unembezo ukuthi uSiya akondla umntana. Awukhe umqhethe nje xa nihlele ebhedini uthi makathumele umntana imali. uSiya kanamntana. Utsho yena? Ndiyamazi utsho kanamntana. Uyamazi? Utsho komuthi akanamntana. Kahle kahle nindibizele ntoni? Ndikubizela uzokubuza ndiyakubuza khona ngoku. Ezi sifebe masami safuna utata umntanazo. Andiqhethi kakubi yeva. Bafuna utata umntanazo. Kakubi yeva. Kubani isifebe? Nguwe. Khawume bhuti, kubani isifebe? Ubonile nje babe ndifuna uthetha nawe kakuhle. Kubani isifebe? uSiya kanamntana utsho kum. Utsho kuwe wena usowenza i-DNA test ngoku. Upha wakho umntana? Andinayo umntana. Upha wakho, that's why. Biza abanye mama izifebe ngoba unamntana. uSiya utsho kanamntana. Usisibhanqa. Okay. Into yiyo. Isibhanqa. Awunane unditshilo nje andikwekwanga. Ndithamba ufuna utata omntana uSiya uthaka namntana. Utsho wena ne. Umbamba isilahle.
ufila kanjani umntana usiya ushiya umntana endlini egula xa nimfonela iphendulwa nguwe ana nenhloni Usuppose phendula ngoba ndimi girlfriend kaSiya. emnandi into Andikwazi. uza kwenza nto njengoba uphakama nje uza kwenza nto Senzele incebo zayenza. khawuyenze Okay. Uqale ngithandana noSiya efemini yasikho. Usiya ndibene naye last year. Noba around June. Uye wathi ku-single? Sidibene emsebenzini because ndiphangela naye. Okay. Then wantshela because kwafind out singabakhaya. Okay. Incoko yaflowa because ndiyakwazi apha ahlala khona which is nawe uyakwazi apha ndihlala khona. Wathi akana girlfriend and kudala elapha eDurban. Yamuva ke iflow yencoko yethu. Ndamqoma njengomfana because bekade ndingenanto. so xa ndifika phaa eofisini ndinibona nobabini ndimi isibhaqa Suppose nenza mna bengibani isibhaqa Usiya wathi kuma kanamntana ndifone kungena icall efonini yakhe noba around 11 ebusuku ndiphendule because kaloku Usiya kanamntana umane unayo iflat ahlala kuyo this day uleli kum akungena le call then ndisabele kuthetha ugel lo uthi ungumama womntana kaSiya umntana warawari uyagula whereas Usiya kume sitha kanamntana ndambuza Usiya uthena kanamntana. But uyawazi ama-mails ahlezi aqambamanga sonke isikhathi. But even amantombazana akwazi ubambisa umuntu ilahle bukusuppose nditheni. inoba benza Yes, mbambise ilahle ngiyabona. i-5 years yonke Andiyazi ke bayiminyaka emingaka. inoba benza mbambise ilahle i-5 years yonke akatsho yena Yena nto lwela yintoni? NguSiya okanye phoza kutshatanga noSiya. Bezingekho ezinye indlela buzinolwa ngayo. wena utshatile naye Ayibo, ndi-girlfriend yakhe. utshatile na Anditshatanga. awunalo kaloku ilungelo nibuza uba nditshata nini naye Okay. uyazi ndikuxelele woman to woman bendiza kuxelela uba ndicela xa uhleli noSiya noba nenza ntoni umntana uyagula for example kumele uSiya athini amsesibhedlele ndithi ndifowuna mna ebusuku ngo-1 iphendulwa nguwena khona uphendula ngesigezo ngoba bendinotsho uba ndicela unike uSiya umntana uyagula bufuna ndithini umntana ngoku ngeChristmas esidlule kwe bengenampahla zeChristmas before sivala izikolo ebengenakawusi ebehamba ngezihlangu zodwa ezesikolo bengenakawusi Uhle kam wena wenza ntoni ngempilo yakho? uyayimamela le nto endiyithethayo Wenza udibana ntoni udibana ngempilo aphi wena nempilo yam andithi Esengenam sihlangane ntombazana noSiya apha ndiphangele. sihlangane noSiya ngithi la Wenzani ngempilo yakho? sisi uzondinceda uba siphume kule ngxaki okanye Andiyazi. uyandiqhela wena Okay. uyandiqhela wena and awuzuba nabo abantwana uzawuphelela Kutsho ebhidlizeni Kutsho ba- iifemeli zabanye abantu Wabe kanti unguThixo udala. Ndinguye abantwana. nangoku. And ndizaba naye umntana noSiya. nyhani Ndizawuba naye umntana. hayisakulungela Kule Good Friday siyagoduka sisi. Uthe uyaintroduce kowabo. Ukhe wavela kubonakala kowabo. hayi thetha simamele wena Okay. Uke wathembisa ukuvela ekhaya lakho uSiya? Uthembisile. Okay, uyinto angayenza nanoma yini. Nama Nanoma yini nini. but this kule Good Friday siyakuya siyo introduce nje as family mntu ubona family yakhe before ayovela. So awuzibona uhlukana noSiya? Andiziboni because kune life between mina noSiya. Uyazibona uhlukana noSiya? andiziboni hlukana naye Uyazibona ukhulisa umntwana naye uSiya? ewe Iyazibona? noba kuzokwenzakalani Singakhona ukuthi simfanele uSiya ahlambe angachaza kabanzi. Akho siya uzafonela. kutheni ungafuni efowuni Akho siya uzafonela. kutheni ungafuni efowuni Akazofonelwa ngoba because ndiyamazi uSiya. because uyayazi uba akazokhetha Kutsho ba kutsho mna thetha mna nje uSiya ulalaphi? ulalaphi Ulala kwam. Ndiphangela naye. Akho nto ndingayenziyo. Uhlala naye endlini? Ndihlala naye endlini. Usandomuva yini? Umshiye kuphi kumanje? Usendlini. Ukhula kakubi wena. Khawuthi bhuti. Into zihambe zimitha. Kasuke. awuphinde uthethe khahlale phantsi phinde uthethe because akho kanti uzoyenza Kutsho ba kutsho mna bhuti. Cala kancinci khazana. kuze mna Kuzuwena. awuphakama uze kum Ugcine nekhuluma noSiya? izolo Uyazi usihlala kuphi? andimazi le nto ndithi uyahamba ndingamazi uba uyephi Okay. athi uhleli namajiti inoba lilijenti eli Usathini lento? Qala kakubi. Ungakwazi ukusivumela simfone uSiya? ningamfowuneli uba ndiyamfumana kaloku umedem sethe singamfowuneli Akho siya uzafonelwa. Wena ngoluku singxaki zakho qha. Uhambe uyokhangela utata umntana.
Azikwanzima. Ngoba kusho kanjalo ongibhalelile kuhlelo ngiyacela ukuthi sivume ukuthi simfoneleni ngiyacela. Hello. Kunjani bhuti? Yaphila futhi njani? Ngiyaphila, ngiyaxolisa ukuphazamisa. Singakhona ukukhuluma? Yebo singathatha kaloku. Ngiyabonga. Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Kuphi? Black Life TV. Oh yebo singathatha. Alright, nginoma umntwana wakho la e-studio ungibhalelile kuhlelo elithi umfunane umuntu wami. Yo, Susan, kamu khona lexesha kaloku ngibhizi kaloku. Ngibhizi matasa kakhulu. But angeke ngize ngithathe isikhathi sakhe sitheni. Ndoba ngishiyo nje Susan. Wethu iza zosovele kakuyenzileyo apha. Yabaleka le njalo. Yo. Okay. Kanti ikutheni ngafuna ukukhuluma nathi? Nixabanile? Asixabenanga. Njengoba usugcina ukukhuluma naye izolo, angigejelanga ndlela thizeni. Asigejelanga bese right nje. Wathi emajideni. Nali jida. So njengoba kade ethi emajideni izolo akaze zabuyela endlini. So fanele siyiphethe ngokuthini le ndaba? Uthe awuziboni uphuma kwi-relationship, awuziboni uhlukana nobaba umntwana wakho, and ubuqinisa ngalokho angisho? Uthe awuziboni futhi uhlukana ne-boyfriend yakho, and ubuqinisa ngalokho? Kakuhle. Uzawuhlukana. Nansi kubaleka kokumention igama lakho. Yavele yabaleka. Uzawuhlukana. Nihambe nisifaka. Okay. Andifuni ukwenza uzisolo yeva, but uzawuhlukana. And ayizoba mnandi xa sohlukana naye. Okay. Baninzi ngixelela abandlingileyo, awungowokuqala. And uzawuphuma. Yes. Uzawubona. And awuzophuma kamani ntombazana. Ndizabe ndikhona. Okay. Okay. Awuqhubeke ke. Ngiyacela bhuti ukuthi ukwazi ukuphuma noyedwa khona soba nishow ukuthi baphephile la bekhona. Mbukele lapha ekhaya kuyacaca ngazi ukuthi uhlelo sizoligoqa la njengamanje ngesimanga sokuthi ubhuti akathandanga nje inhlobo ukuthi akhulumisane nathi. Angazi mhlambe mebesivumela sizokwazi ukuthi uphathi usulethe mebe ngasivumeli asikwazi futhi sibaphoqe because ubhuti singacela yena kakhulukazi ukuthi abe khona. So mangabe ukuthi kunqaba yena asikwazi asiforce umuntu ukuthi eze la e-studio azositshengisa ubuso bakhe because the show le awufihlwa ubuso mewushutha kuyona. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, mina ngithanda kakhulu. Bye.